Pričaš lovačke priče, pričaš lovačke priče. Ko je ovaj čoban? Polap čisti. I on trči ozgovor umoran i gori komentator. Kao, vrhovni čoban. I lik skoči Rahman, dodam mu i on iz mrtvog puta snap. Trkoš da li gurne. Tipični primjer čoban uz domestiku. Utrče u povulku, ono. Društvo širi ruke, neobrijanje i smije se često. Viče, urla i maše rukama. To je najviše legenda Bobersa nikada. Sjedi na biljarskom stolu i pazi jezik nepoznanima. Često se hvali svojom škembom, a njegova poznata uzrečita ispod velikog kamena velika zmija leži.